Whakawhanaungatanga, nā te kitenga o ngā kura katoa, kua hui hui mai I raro I te Rāranga Tahi. He whakawhanaungatanga, hei whakawhiti kōrero mā tātou, katikati ki take kupu Māori, he oranga mo ngā rangatahi o Apōpō. It's kaupapa like these that are really rewarding for us rangatahi to share our ideas and knowledge that we already have to help grow Te Reo Māori. We are like the rangatira for tomorrow, so we will be here when everyone else isn't, so it's important for us to contribute ideas as well.